muraithiria umwega wa Meru Tv otongo kaindi ukwira ukabere ngomba kuthurwa ngichokera turina Mr. Evans ndene ya mubango jwa twigikane tukujia na rwimbi joka igikwa na njira mwanya ni ontoto kwambiria mwaka tukiambiria mwaka ibo gombe kuthurwa kigikwa nikendo komba kuthurwa ukimenya ugetaitira mwaka na njira iriko. Hallelujah. Ugetaitira mwaka na njira iriko wajurija ate mbigo wa Mr. Evans nkima ina mwanki ireja wanagatere then kwina mtondona na aru akiuga tuona fireworks iguru tutikoria na atia kabangari start jowe kairi ni onto kwina mantona jategwitania kwika mistake ona mwaki ene ona na ambe yare kebisha au gana ndeti ari start. Thank you very much. Karibu sana Mr. Evans. Kedi muraithirio mwega wa Meru TV mwere marito wega officially na kumoto komba kuthwa tugitana mbere. Thank you very much. Ni wega unimbitagwa Evans Kenja kuma roterero rwegoji na no nkaraga no ndutaira wira na bethagira wa nkitangu ichonde maire yujikanite na inyamantu ja computer bibi chonde ma nenya kutarana kura uko na tuigie gutarana. Thank you very much Mr. Evans. Muraithirio mwega wa Meru TV kija kuthwa uritwe ni ritora kwa mbetwa Gloria Mwirigi na turendene ya mubango jwa kuikana na tukiambiria mbere buru Mr. Evans ndingendo bakuthwa ugitweresera atiri ni undu tukwambiria mwaka na tutumba kuga ni onto ogwano agwire kana muraithirio mwega wa Meru TV na agwire in one way or the other bangi bondi bagwire kinya skuru twira muritoria withagira agitwika namba na ari tubongi boka ikrasine iba kuthomaga na mwarimu na kubaritana na kiro kethro mono roba kuthwa ake emerge are victorious ndingero bakuthwa kiereithia muraithirio mwega wa Meru TV na teomba kuthwa ukiumbana na arabangi batikumba kintu kiambere bururu kenda muntu ombana kirimantu ne jonde no mwanko ojitikie uukari umurungu akumbirie okari na wambirie kujitikia uwori uwe no chierewe na mwankanya still uchierewe uchitikie no chierewe kenda nandi wachierewa mpenda giki nduire giki uni mpenda gukarantwana au niyo komba kuibanga ndene muturire na warike kujierewa na warike kujitikia ngugio komba kurita bwega kethe ni ngugi ni ori kethe to kuga chukuru ketheria rimwe nikyo withagirie kinya rimwe muturi performa bwega chukuru no ntuwebo aure achitikitie ari sasawa no ethagiria lastri kethe eta secondary ageta agatwika ta perform bwega by the way oro perform bwega primary yes ukethiria mtu athigia bwega muno primary aita ukethiria we tha chonde nyote uthoma ti concentrate tha chonde we ari garagaria ni nau nambi lakini we liretire na kungi kwethia kithomo giguchinchi turana ndi urandika ABCD yes liwa ni uthome wandike kirio gitite ate ukumenya liu nuntura na ijali sasa wakirine akethira agwita nthi ukethiria mtura na we nuntu na amenyire ai nthiguru liu kiwageta akimenya uni ntichiomba kaburia muno no mwankanji chiomie nkuruki no kuona ajiomia nkuruki ukethiria lastere akuthithia mwega kana ukethiria mtu gatuge na ndi high school agwita au fail atomba kuwita mbere kiawigi kuthirira kana kiawigi kuthirira kethen class 8 ukethiria mtu na ndi akuja na design ingi akuja na design ingi omba na ndi gwita kuthithia course fulani na weta umiruta diligently no ntwe na kumenya we atombire ku succeed design yeje ndebo kithomo riu nandi kanjiomie ruterene ruriko rurungi so nandi utikuona we kajitikirie na erewa uni ntiombaga kithomo nandi no ntunani ntikumba kithomo kambeje na sign yeje na nkugeria kumba kantonyi kubwega
Okay, Mr. Evans, ndingi ndo bako kiereithie mureithirio mwega wa Meru TV ni untumbiji kwena baba ingi baragerete mantu last year na bako thwa bagifili na te bomba ko handle feel yu kenda batonya na ndikire njira ya go succeed bakomba yani feel era bara experience le last year maybe in business maybe in the family maybe in their career mantu nejaja na te bomba ko handle that failure yani tiga kare ki ba disrupt ni onto boost sometimes failure can keep on disrupting you itiga kare ki ba disrupt bomba ko me ando ate leo rera kwa just rera kwa jontu ni otaborea rera watu ka ugo kwithiria 2022 no la failure in one way or the other bwambere bururu utibatiko lose hope ukeja kwa wirigiro ubati gukua definitely ukeja twiko tina wirigiro utithia wina matabata ya gutura you should die so nandi no tunagwe no regete gukua then nobody go strive no tora wona mtu ukethiria we ni ntangurutano ne kana ruirone ukethiria wetire ndi ukethiria mtu inyekethia na rigetie na ajumetie yes de ulira atuika mtu uri akurikia kwina gintu akathoma no kuona mie mtu ratikare kaje no ntobo akengi arikaje no ntokuga thaiji nkorigia lakini ruju ingetandi the practice inkuruki kenda ngitate mbomba kumbana kiri ntangurutano ewe ingi no tutikeri antu kwimwe so nikyo kethiria na ndi mtu ure ona aferi tekethe 2022 kana 2021 na aferile atibati kwaga wirigiro na rira kareka kwara wirigiro kiwi komba kumotivate akona yes I failed last year ninda failed mwaka muthiru ninda failed this time loud ukauga na ndi right now no mwanka ombane na ukurukira kumbana ni ugwo wirutire nkuruki kenda umba kumbana no mwanka wirutire nkuruki are wa mikire mistake were wenda bithithire makosa nto aja ni aja ndabitirie utumbo chokera nto ara wetire warumirwa njoka ukeja kwithiria njoka aja ujo no ndore ukumithiria ona arua na ruju no weri Diu gogetira ukairi urumwa kairi ko kachincha route kethia ni biashara ejurona ironire ejiri ai itikumbuira ni ugintu ngikorekaga chinchia re ukaraga chinchi nyekethia ni acore kwina acore omba kwithiro ikururania abo baga gutara inine ukethiria wego na ndi wina acore lakini acore baba baurari nabo ibo batuma wa feel nto baigo discourage kebethe ukenda kuthithia bobo nto utibu ko baitha uribera manto jonde ukethiria last day ibo ba utwika ni bo tumoga feel acore ba uchenchia bagatwika disrupt yes no mwanko chinchinya position ni are orari uchinchi kethenya ne orara karago kona utigwika change everything kenda umba go succeed no ntona ndi kwethiria kwina gintu katikati gyaku kurei utumoka twika ugwe ni giku drag nyuma yes okay iboga sana Mr. Evans lakini tu tuitite na mbere ni untoga tukubanga mwaka ja 2023 ndinge da umba kuthura ugituira qualities ira mtu muno abateri kuthura ari nacio kenda umba kuthura akiombana kore bangi bakuremerwa qualities imantu jari ko bateri wikira ndene yaku imantu jari ko bateri kuthingatira injireri ko bateri gwita nayo those qualities tuginyote dirita winacho lakini ontuthai no kwenda success no kwenda kumbana equalities iri ko bateri kuthogikira thaiji at the beginning of the year mwaka juju mweru kenda umba kumbana kiri mwaka juju bwambere bururu okenda ngogie yaku kethia ni ngogiire okurita katuge ibiashara ni uri no mwanka ngogiire kumikarie kukaria moti ungiumbo ukariria ngogie ta ugwe ti witwikia na ndikethera ugora rimbosi kagita kara witwenderea gwitwikia mbosi no mwanka ugwe ngogie kumikarie uchoke orekebishe kure kunthema kure gukona gwikureti down kiri ngogiire ku na kethera ni otora nkugweta mantu jako ni acore kethia kwiwo gukundragi kiri mantu ne jati bugi kethia ni nchobine kana untu mantu ne jate jamega jonde jamai teu jonde mamba ti guchenchia
kenda na mwaka juju kianjiria kenda umba kwithira wina success na gukurukira bumya guti muntu utiona rinya rithero tukukarite o gutu utimenyaga uma bwa mantu iro withagiria nyaba muntu kethe ni muntu witia ate muturireni ukethiria the last ile yako notaka akwenda gutema ndigi na aririkana Murungu akwenda kuthithia ate akwenda gutema ndigi yani akwenda kugugara ndi kwenda ale kwenda gwitika na ale guru okay fine akwenda kugana ageta Murungu nukuona nuntu nande ari muita nuntu bwai na kumenya njira cia ite karibwega na na kumenya nande uri getite riu uri ombo mutethia tingina kanethe Murungu wake ombo mutethia kwa ukiri wakaririkana mbi Murungu utotemenya umabwa mantu kiri jonde manika mtu atwika ignorant watuko tikwe yani ntije tukameta tena Kimiru utwika ignorant yani wachiethio tikwerewa yes ukachiethio tikwerewa lakini nukwerewa nuiji lakini nandiri watwika ugote kwenda kuchinja nandiri kenda na kumbo twika successful ke mwaka juju wa 2023 no mwanka withiro kimenya tumakosa tura withirite ukithiro kithithia na ukomba ku face untu medho kwa medho tio tumana ubu face bwakwa kenda yani uka focus yes yes nyawe yes good iyo ni ukiugo gikiegari ukethe wina focus ukamenya no mwanka withiro wina target na target focus target yes mihana ndi ukimenya ukamenya nandi mwaka juju gikinya mwisho December ndienda kwithira ndithitio jo koko mwaka juju December ndienda kusave ngure ka ploti mwaka juju gikinya December ndienda kwithira ndina ngirija kwa magana jata kenda mpumba kwa kanyomba gakwa nukuona ukeja kulitango gyote na target then meho tingu githiro kirita no tora withe watukiuga turi ntanguruta none twirigirite kuona kiewa giki nikyo tumno turaka turi ni Paulo waragia biunya bigo bi akauga turi ntanguruta none twirigirite kuona etui ria moyo ndiu nande tuchiumagio kenda tumba kuona etui na ndinya na atwikenda tutwika successful in this year 2023 no mwanka na twithire twina nkoro yiria ya gutwika ntwinganite na gintu kina no mwanka withire na focus ukamenya ni umbitite ire utagitite ukamenya uni ndienda mwaka juju kithira ntikwenda gwita makuru kairi ndienda gwita nkarinthi na gutirite umwe utimenya kungangana ukethira ono tobwa inyaba bakuthuka withagiria mtu angangene kenda kinyirai akinya karaini ne karabethara bekite hare riu wendo okinya uri wa mbere ti ukinyake ni ukinya uri wa mbere ukombo kinyate ni ukurukiro roka chiomia uona raini ro chiomia kankona murutene jwa mwicho mbadirikana gwa ani ngwa kengere ngari karingwa na ndio kuona mtu aguchinchia muitire jwawe akwambiria gwitanga mpui kendo mbo kinyirambi karurigi kare ari wa mbere so na ndine ni utawenda augite ati ugateka mtu no uriko imenye na ndio ni ndenda kuthithia uchiere simba Uganda iko atagazerera na ni nyingirie ukithomba agatage kamwe ikauga na ndi iria kare kanini kare katiumbo kuthuka muno kau ni konga taima nako riu no tawinya ugo kachiariria na ti wita kwira ntuira mwaka juju ikinya mwichore ndenda kwithira ndi na ngari riu ukumenya bara kwina destiny kila sio bareo nukuona maijaka yes ja ujongwa ja kurwa na ugwe nukuona na still ja ulwa na inyaba spirit yenkoma itonyera inyachore baku withiria na ndiriu ire wo gweta kunywa iyo gwira yes turogo seva na ndiriu kuri kaire tugutema ndiriu no ntwitire twakundara ura na niu jukina nteto ikina kitaika ikina direka December ikinya kinya kingoto utikio bakambio kuri by the way tatwirite ukeza wena what happened iko alafu last day kuina kintu kingi kija antije tukamgita tena Kimiru itago frustration watu iko frustrated mialilo watu iko ku miss the target baingi mbatenda gutwika frustrated instead by encourage watu ika they are frustrated ide hata watu kana ndi boba kwaga nyamwire watu kana wirigiro bakariyo utu yes babirele ijambaruni igatorwa kanitini kadira yes wamwanya kibaruga akeja thithie ngokiu yonde yorire na ara ure kathorokone yete kanywe konde
utinya chuni agatigaria atemenya mwana owe kethe na atuire kana ne kagira nguo kana thithagia ikyo kethiria na ndi that very untu ni repercussion ira ijagira nyuma ya riria ugatuika frustrated nuntu bwa mantu jaraja komba gwikati na ndikire akingu encourage mtu wonte this 2023 mtu nethire ena focus yawe ikinya December ndienda kwethia ndithietie ati itio makania kethe ogwata ngiri 5 kana ngiri magana jaire kana mbi niyo tani ndikinda kunda kwa mithigiri ndari magwa magana 5 kana jaire ende ngasibu nkauga na ndi nani kikinya kagita fulani murungu ni kwenda mbithira ndithietie ona nona uinte ona makania ile okurewa kana ile ogwata imakana jena bore ogwa gasibu uri ogwe no mwanko save especially mtu murume okethiria mtu murume otio save ntije ni mtu murume ina gani no batikuthiro kimenya mya mtu murume athukanagia nyamya mantu amyaka 15 ijite mbere lakini bwe bote tharabu mbita twethara tombika mwanya kidogo lakini tukona hichi ale mboseva atika bwe bamucheso le ungwa kipo atobatikire buru kidogo ketheria mwana aliria ngombe kana ketheria mwana na ingiro ichukuru ketheria etiga no kambete abate kwero akauga kaigwa mamia kwera atere etiga nkarombe ngania jambone kethe akambonera no 20 kumbe ti 20 ne tubeze otura twawe ahedia gakobete gwo unandike ndo yes ndire ugonya bongete tuko memathi bwana ina no meni karankobere tubeze tuna mbita chukuru ko unte batio muringa ndika mbitengite ate kanchiomia ndome lakini kyo gintu kira kiabata muno ndene ya muturire ndirio kone muciari akijiomirie na style chionde kenda mwana athoma etha kira kienda muturire jwa mwana jo karabwega na muturire nyejo anyumene ndira kaire mwa ona mtu okumuigika okay ojo tugigika na thai ndigera Mr Evans tukire karikairia wariria the place of discipline discipline ni onto antu baraba ingi kuringana na kinyogwe mibino onete onto jabu baraba ingi ibare mawa kukinyera their target ni onto boa discipline ndigera kidogo tu ututara mantujegie discipline arafu kumiro tumenye tuitete ari kwangi liuna den discipline ikyo gintu kire kiareta thina muno kiareta thina ntere chionde nonto indiscipline ne atwikire yentu gikinene muno kira ikwethera gikate mono mtu akienda ku save yes mtu akienda ku save riu kethiria nande mtu akienda ku save watwika nande utikumba nonto riu nonto mtu eta kithe 20 watwikitate onto witogerana na banki ko kethiria uire karamuko kanoga save thimone thimone is very easy ko yakira loka rafu au ndo hero muno ku unlock kana kethiria mtu akuthondeka katugu kawe nyomba ura weka kangi geta kwa potea after 2 weeks geta kungania ni biro kethiria na cabbage nera kuweza kulingania katugu yes lakini mbera ndire utai nakio omenye kurara uringirara gintu kire ikundikana kire ginkene githaiji ni otwika thaiji inyamba nkiji atwire kuthagana ga mbecha rugitone au gwaku nyomba bakathagana tubesha twakuba keja umithani chiringi 20 kwigo beja bakithuranagia bakeja bakithurane tubesha turia itu twike nara na urirwe wethie gotethania ile ukaide ni mbete jiaku mpango riro gakinya kiwango kiria ukenda mbeca iria itwikana ndiwe na ciathi mune anga wike nyomba anga wike runguru matress anga abana tigana nte twewu ita wike mbanki ni thairo na inya muno gwita kuita mbeca mangi no ntwika bindi wete safari nene ukona na ndiri mpoge mwe gatuma mpoge mwe ya chiringi kibawe gatuma ngite ngarama ya magana jaire akana ja 5 ukauga kuteutu kandare uguteuro nyonka ite Mr Evans nkona ngo no ability kuraja muno na ndingi doba kuthro gitara mredio mwega wa Meru TV mwambiririe ku save mbeca ingana Oni ngikwira nteto ciao ma Oni kintu kiria ndathithagia kintu kia mbere bururu bwa mbere bururu ngonkwira no monka withire na focus ukeja kwithira wene ara witite kiu ngituma nkio ikungaida
niyo guideline yaku ukethira na ndi ugwa ara witite no kumenya ara witite ugwe rire okambiria kumenya safari ne wanjiria wambagiria na ndi gwika ndambiririe gwika yethe ni 200 500 ungikaga nkamenya hangu kinyiana ende nteringithia nkauga ndajira nawe kara ngatinda inyau inya ntero magintu ngakasau ende kintu kira gyankenagia no severe ni severe na alafu kintu kingi kira gyankenagia mwiri jwako no kajwa ndere yako nenea yani juta chinjagia juta chinjagia jwanga jwendere no kantu bambura gendi murume na te kuimba ata no wimbe okiga wa more ko gintu severe yes me that is the unique gikeno ikyo ikeno kya mtu yes ni untu no kumenyaye rojo in case of anything we set no kona ikyo kethiria na ndi mtu rire atwika no save kara kanini ukumenya ntwana kwina kantu fulani kaunga gwikagira moyo yo twiko turaruma gintu ukenderea no ntu kamenya agwina okigo kira wirigiro na kiu nkyo igathira kiki baseline yeku no ntu riu rire ukethira wina kio ukethira ukimenya ndi nara ndi sasa so actually kiu nkyo gyotumire ndomba kuumiria na ndenderea kuumiria ngatindaga ungonga no sapa kinkaria bunka kinkimenya rojo ndena target yontu fulani na nkabo ingi na that is what I did na niu ndo ambire kuthithia na murungu ombako ndari mora ndari mire au ange nemberigere takandari menya nkuruki yes na ndikinya wona nku advice mtu uri okuntegera thaiji nethere aithira kiona inya kithari ya gwangiri thano uri nyomba ngiri jiri uchoke uri sijui mbi uri uitheri meo kuria tari kuria nkurare twirikire expensive muno leo nina ndio nyi mere tigana na interview expensive biaru idire ya yes bire bidurika muthere kara urarugire otuku yes na mbio nya yano thithaiji ibyo bitina mbajwa nyingi tika kunda kuria nyama choma ngambi ngania no ntu muchore okuanga no ntu nakuria kina witanga tika kuteka mtungi angangania nganarangitire ate kingi kire kura na ntu watwika na ndiri ukethia ni nja ukethiria na ndiri uri ukethiria mtu arera mtu mukuru akera mukuru atiri unire ngania mwaka na aragurire kina na arakire bona ndigwo karioke mtu murumi okarangia au gutiwo kuthithia no koko na ntubarume bangi bagita na mbere koko muraga nkoro ndaigire kwena mtu mondo wanere akiuga arume bamwe ngugiao bangi bakiriga proti bakwiriga kireru ibakwiriga kireru it is very demotivating mono barabashipite itonde na bangi bariga proti nabo no kwiriga moromo uti kubona ndiri minya no tora bibilia yugatiri there is power in tongue it is true kwena inyakiro rime rume ruru akuro gakon what you confess ni uga possess buri uga confess na kanywa gaku nikyo ntitikanagiria mtu rira kumbira maferi kana mbi ntenda kwigwa mtu akira mtu ni mwira inyakara ukagwa mtu ntenombi ntenda kwigwa mtu agitumira mugambo job wira mtu atiri no taukataukeri tumira that one no taukataukeri very polite one yes a very polite one no taukataukeri yes si ati oni kuna ndeni muno ntukuna iji itu abanda kwira nso ti bwana ntinombi myako gwitaitiro okia kiri muturire jwaku no menye butithe abwe kuraja na ugwe yes ibyo biejaga confess prophesy manto jameka uge nikanta ukataukirida iji indi nkomenya murungu ari ogitine no akandarima ninkomenya ngogitha iji ni thuki lakini nkomenya ati ntuko inkai murungu akethera gonchokera into bya kumantu jakabua na kinya murungu ari iguru wengwa akaigwera mbari uri yako na akaingia nikyo ithagiri nikyo na jaba kagita karana ba Israeli bakinya kanani ngwitikia antu bairi bakinyiro kiringo over 2.4 million barabetite kanani na mona mamusa nya musa mwene musa na atigiriro yes ka tege no ntumbagire na ndauti ndene nkoro yao barabagire na ndauti batombo kinyandegurira mbaire akibakinyire kanani leo rira ugoga professor Imantu jamega na ugeuni mwaka juju ndienda kuthithia na arafu kwina gintu kingi atubatije
kwina kintu kira kirugura ndigicha antu batiji kurita kurita ngutuma ndigicha ciaku cieguru ikaruguka na ciaku no komba kutharimwa murungu akomra antu au kutharimira riu ririo geta kethani kanisene wala witaga oyethere nkurino kanerethere ya nyamu iria cionthema ethanjia muthiuru kwa ngaikari wetorite miagorita kuma na nkoro eku utarita nontu ni pastor kunenkera itoite unenkane uwe murungu thizia ndenda yukinya mwisho ndenda kwithira ndithitiona na uni ndirikana matha iji ukandirikana mutegeri okwa ndirio kathithio wite uge gintu iki ndakiruta kenda na ni December gikinya mbithira mbakite gwakwa I promise you it will happen igakarika na ndawira uma niguo kareka murungu arugite atiri ngeria na into biaku na ni ukona ngirugura ndigicha na meari yeguru. Thank you. Wow. I don't know what to get. By the way, giving ne provoca blessings in one's life. Yes. Na tuga giving the church yake, giving even to the poor. Yes. No to Biblia you get when you give to the poor you lend to God. Yes. Murungu uko bithia na murungu ateregane rando remuntu. Ko murithirio mwega wa Meru TV ngwitikio komba kutho gitetuka ntwane ne ntukuijia naro tukomba kutho tukitanwa i Mr Evans Manto Kathomba njira ya komba kutho jagi gutethia mwaka juju jwa 2023 nikiendo komba kutho ukiombana na arabange bate kumba ni onto no ombane na arabange bate kumba na we no mwezo bokumbana kuri abange bate kumba Mr Evans tukirikiria ndengero bakudwa ugitwira na ratomba gukuona maybe namba cia kucha thimu kethrano wita ku motivate antu eitho yo no karaja motivate Thank you. No karaja motivate you look one actually oni we yukuandikite oni ndandikite yuku kwe yuku ndathondekere riu ndathondekire kuma ndi high school ndio ndambirire kuriandika ndariandika ndi ritarikira nuntu kurio nkwenda ndene muturire jwakwa likinya nande likienda nande kithari example kenda generation wingi keja at least umba kuthoma gauntu kuma kirio that good nande na nibithakira ndi kien kiandike au computer ni au ni ombithakira ndi obisini au alafu nande thaa iji ndichuka lakini for the time being alafu nchoke na nambe kwe thimu ni 0728 34 82 67 chokera kairi 0728 34 82 67 nendu tangu ge ya ku MC kirem events miranone gwe nyara kukenda ukiendeka advice nimbithagira nkiumba kuirutira nontu inyani ki muturire ni nkurukirite mantu jama ingina jija atumire ndomba kwenda kutwika nontethie mioyo ingine ingi ndijo kurukira challenges in life ni tumokomba kulana no komba gutethia muntu ungi na in so doing murungu ni akutharimagira nontu rio gatethia moyo jura murungu ari kurukiritie antu au kenda umbotethia muntu ungi. Thank you very much. Niwega sana mraithirio mwega wa Meru TV mwakira tukinya muthie jo mubango jwa tugikane na ingwitikio kumba kuthwo kigikwa na njira nene na wathoma onto bwabata sana please kethra uti account urari nayo reka mbecha rungurwa gitanda we save kana maybe thimuni okaloko na rojo kan lock ni ontotu utwa gukuria ni ugo we nayo kindly twero tumbe kutho tugikia kamuthitho geto antu aria we save kabisa twa banki ro gaikia kana sako iro gaikia na mwathani akethra gikutharima kinya solutions akuno ito giko na mantu jakomba kutho jakiagira kabisa rito kambita Gloria Mwirigi gakrombo tikethro kimagaruka nimeandareke itikuraja tukethwa tukikwatanira kirinte to cha Meru TV thaa 3. Thank you.